makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan tamo at ding kapasalamatan dari Pe de los Santos king kayang kebaitan, Mrs. Anita Canlas, Lamberto Mongcal and family. Makapasubaling kapag nasan dari Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family, Aldex Angeles, Rhea Castro, Ruben Gonzalez, Celine Anisete. Malaguang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Rowena Manalang, and Jeffrey Gamboa. Panalangin para karing Maldang Kaladwa, lalong-lalo na kari Bartolome, Telesforo and Olympia, Rufino and Maria, Marcelino, Kinkayan Death Anniversary, Guadalupe, Enrique and Ramona, Lolita, John Nicole, Kinkayan Death Anniversary, Beng, Lorna, Rosalinda, Delilah, Feliciano Jr., Regalado, Fortunato, Kinkayang 9th Day, Catalino, Siriaco Jr., Napoleon, and Cecilia Iaen.
Kilagyunig pa ang punanak pa ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoong manatiliya kay kayo. Kaya kaan tunurin. Mayapayabak po kay kayungan. Kaya payabak mo naman po. Ngayon aldoy ti ingindong Santa Iglesia bubuklat ni kay kataming pasbul ning panahuna ning Kwaresma. Itingal dong iti awsantayang Miyerkules de Ceniza. Miyerkules sa pamanguskus abu. Itingal dong iti pining panahon nung nu agkatana-katamo ning Diyos ing ilako talari kay katamong maskara, face mask. Face mask. Bangkanita, akit na ning Ginoo ing tune lupa tamo. At ketang lupa nga ita sana ing makapagsalamin niya ing Diyos. At iti kay katamong gampanan ing pamaglako face mask. Kering lupa tamo, mangganita akit ning Diyos, ing tunay lupa tampon, puso tamo, at makapagsalamin niya ka rin. Kilog na ning anam a Domingo, naniting panahon na ning Kwaresma. Sana agawa tamo. Manalangin tamo. O Diyos ning biye at igpana ning pakalulo, pagnasan mong maging malaya ring sabla mong tawan at mibiye-biye anting banal mong balayan. Kaniting panahon ning Kwaresma, ipanalangin mi keka, kalagan mo kami, king buklod ning maimut ming nasa, king dangalan at upaya, king pibandyan at konsuelo, ipayabot mong mibiye-biye kami, king biyening anak mo, king pamanyuyo ka rin kaparaming tao at king parangal keka o Diyos mi manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasang iba't king libro ning propeta, Joel o Joel. Oneng agyang ngeni, nga naning Ginoo, sumisi kayo at magbalik lub kanako, king mabilog yung puso, at kayabe ning pamagayuno. Kiyak kayo ampong lungkot, at gabakan ding puso yu, at aliwa ding imalan yu. Magbalik kayo king ginungkekong Diyos, maganakaya at mitmo king lunos, mapibabataya at tutuparana sablang pangako na. Manatili ang mamatawad kapilanman at ebiyasang mamarusa. Siguro, ingke kong ginung Diyos, mikadwan niya lub, at kayabe ning dakal apupul, ing bendisyon na kaya kayo, ibiena. Kanita, iyayin ko king Ginoo, alak ampong binutil. Tsupanye ing trumpeta, king babo ning bundok ning Sion. Iutos yu ing pamagayuno at maus kayong pulong. Tipunan yung miyabe-yabe ring memalen. Isadyala para king banal akapulungan. Makatwa kaya kayo lang ausan. Anak kaya kayo lang tipunan. Pati na ring sususong bingot. Agyang ding bayong miyasawa, lakwan dalang balera, at sukat indatang la.
Ding pari king Ginu, susuyo, pilataning altar, at ning pasbul ning templo, pabren lang tumangis at manalangin. Ginu, malunos ka king kekang balen, emu ipayin tulot ingin sultuan da kami at kalian. Kalian ding aliwang bansa, king kapamilataning karelang pamagsalita. Nuya ka rin ning kekong Diyos, kaibat, ing Ginu pakit yang masabal king bansana, karing memalen na malunos siya. Ing amano ning Ginu. Salamat king Dios. Malunos ka kanako o Ginu, uling mi kasala ko. Malunos ka kanako, O Ginoo, uling mi kasala ko. O Diyos ko, malunos ka kako, uli ning alang kupas alugod mo. Uli ning maragulalunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Malunos ka kanako, O Ginoo, uling mi kasala ko. Balo ko lang kakong kakulangan at ding kakong kasalanan. Parati lang at siyo king kakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka, bukod mong keka kung mi kasala. Depat ko itange mayap king arapan mo, inya matulid ing atulan mo ko. Malunos ka kanako, O Ginoo, uling mi kasala ko. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko. At katapatan or katapatan ibyemo kanako, emo ko tatabi king kekang arapan. Eme lalako kako ing espiritu mong banal. Malunos ka kanako, O Ginoo, uling mi kasala ko. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo. At gawan mo kong mapaminto king sablang kaburian mo. O Ginoo, saupan mo kong magsalita at idalit ko ing kapurian keka. Malunos ka kanako, O Ginoo, uling mi kasala ko. Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, atyo kami keti bilang pekakatawa ng Kristo. Ing Diyos yana mismo, ing mamaus ke kayo, king kapamilatan mi. Alang kang Kristo, mikakasundo kayo, king Diyos. Eya mi kasalay Kristo, dapot alang-alang king kaya katamong ikakayap, tinuring neng makasalanan ning Diyos, ban kayabe na maging banal tamo, arap ning Diyos, king kapamilatana. Antina ning kayabe kami king obra na ning Diyos, ipakisabi ming mayap ke kayo, king eyos sa payalan kabaldugan, ing grasya at ing gapyukeya, uling ing Diyos sa sabyana. Pakiramdaman da ka, king oras akarapat dapat kanako, sewpan da ka, king aldoning kaligtasan. Makiramdam kayo, ngenina ing oras akarapat dapat, ngenina ing aldo ning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios.
Gawan meng malinising puso ko, O Diyos ko. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo. Ginoo manatili kay kayo. At keko ang tumurin. Pamipasaging may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. King panahon na ito, Jesus nga nagaring kayang alagad. Ingatan yung eyo pagparangalan na arap ning balen, ing nanumang dapat yung kabanalan para mayaos na pansin kay kay ring tao. Uling nung makanyan, ala kayong panenayan pangablas kingig pa yung atsubanwa. Inya, nung maglimus kayo, kintaong pakakalulo, ayun na pa niya biyan pa. Makanyan ang daraptan daring ipokrita karing sinagog at karing dalan. Daraptan da iti, balang tanggap kapurian karing tao. Ing katutuan sasabihan ko kay gayo, tinggap da na keti pa, ing karelang ablas. Nung maglimus kayo, daptan nyo itasanang inabalo, agyang ing matalik yung diling kakaluguran, ban manatiling makalihim. Ablasana na kayo, ningig pa yung king lihim, amanakit king daraptan nyo. Nung manalangin kayo, eyula, pakyapusan, ding ipokrita, maburilang makatalakad, manalangin karing sinagoga, at karing sulok dalan bangganita, pakit lamo karing tao. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, tinggap da na kay tipo ing ablasda. Nung manalangin kayo, munta kayo karing kwarto yu, isaraye ing pasbul, at manalangin kayo king igpayong mayayakit, ing igpayong king lihim, manakit king kay kayong daraptan, ablasan na kayo. Eyula pakyapusan ding ipokrita ning magayuno kayo. Papakit ding makalunos la itsura bangganita balura ring tao king magayuno la. Inga tutuan sasabihan ko kay kayo. Tinggap na na keti po ing karela nga blas. Manimo kayo at manyukle ning magayuno kayo bangganita erabalo ring tao king magayuno kayo. Nunemo ingig payong king lihim manakit at ingig payong manakit king kay kayong daraptan ablasan na kayo. Kapatid, igmayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza. Nanuya imburi ng sabihan kay katamo ni tingal dong iti. Number 1, it is a solemn reminder of our human mortality. Itong yung solemni, itong yung banal, apaganaka. Kaya katamungan, nayitamo, mortal tamong tao. Pero sabihan, mamamate tamo. Yan po, imburi ng sabihan, number 1, nining aldong iti. Potang
kuskusanana ka kanuan ning espemo kaya ning pari, kingabu nga na tandanan mo o tao, alikabuka at king alikabuka magbalik. Kaya po solemning paganaka kay katamungan na we are mortal human beings. Number 2, ang kabaldugan ng number 2, nining aldongay ni yapining the need of reconciliation with God. Ing pamangailangan ning balang metong at metong kay katamo na magbalik lubya, makipagkasunduya king kayan Diyos. Yan po. Yan po. Speaking of the need of reconciliation with God, makananutang gawan ini, tukyantala ring 3 pillars na ning panahon ning Kwaresma. Nanula reta ng atlong asyas sa reta. By this time, dapat memoryado tanala. Istong panahon ning Kwaresma, ingyapag na't lalantad kaya katamo ng indong Santa Iglesia, yapining number 1, prayer. Ngayon panahon ng Kwaresma, intensify your prayer life nga na. And under the category of prayer, yapin po yung banal na misa, the highest form of prayer. Metong pa, yapin yung kumpisyon. Magkumpisal ka ngayon panahon ng Kwaresma. Metong pa, mag-visit ka kay Blessed Sacrament. Sana, kilog na mo manining 40 days of Lent ay ni, aldo, ay biyeme king ginuing 1-hour visitation before His presence, Blessed Sacrament. Metong pa, yapining rosaryo, mag-rosaryo. Nung malyari, ang tining iti, panahon ning nakupinan din, panahon ning lakoy ing face mask tamo, ba nakatamong akit tune itsura ning Ginoo. At makapagsalamin niya ka rin. Meaning, akit ne ning Diyos ing saril na keka. Potang lako mo ne ing face mask mo. Potang lako mo ne ing kasalanan mo nga nawari. Potang gawan mo iti kapabilataning panalangin, the first pillar na ning Kwaresma. Akit ne ning Diyos ini ingke kang sarili, ing tune itsura mo arapana. O rin po rin mapilan. Matimpang Station of the Cross, timpang pamamasa king Biblia, o rin po under the category of prayer lang. First pillar, ing mumunang asyas. Ing kaduang asyas, yapining fasting, pamagayuno. Ngining aldongay ti Ash Wednesday, ampon ing Good Friday, we are all obligated to fast and to abstain from meat.
Pakatanda ng tanong mo po rin Ash Wednesday and Good Friday. Adwala mo po, Aldo, kaniting panahon ng Kwaresma. Inga adwana, obligado tamong mag-fasting, ampon mag-abstain from meat. Nino ring mag-abstain from meat, detang edad 14 years, patas. Kapilan, Ash Wednesday, Good Friday, and all Fridays of Lent. Memorya tala po, tanda ng tala reta. Fasting, 18 years old to 59 years old. Fasting. Bread and water. Anawari. At yun na po kayo nung kapilad niya gampanan, kilog na ng Paromingo. Malyari yung gawa ng fasting, kaniting panong Kwaresma, Miyerkules o kaya Biyernes. At yun po kayo. Ne po. Ulitan 18 years old to 59. And exempted la rin ating chronic diseases or illnesses. Deng makatwa, deng super senior. Po. Deng diabetic people. Pero maliban karela, itangan obligado tamo. Sana, panahon na iti gawan tayo inga pamangiling king karne, pamangiling king pamangan. Nung lawin niya po, rin sabihan, focus tayo in pamangailangan ng kaladwa. Ilele tayo po in kikatang physicality, in pamangailangan ng katawan. Pakalilele tayo. Ilibutad tayo ngayon panuning Kwaresma in need of the human soul. Pamangailangan na ng kekatamong kaladwa. Apagdudulapana ng apong Ginoo. Nepo. Ang ngayon panahon na iti, istong sinabi mong fasting, another word for fasting is controlling. Another word for controlling is dieting. Yan, yung diet. Diet may ing kekang kaburian karing bagay-bagay ketiking yato. Control mo rin kekang 5 sentido. Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. Datang limandet ang antennae tamo to the outside world. Nganing panahon na iti, yapining kayadwanan ay i-control idayat tala reti. Anyapin, adwana iti ng Santa Iglesia kaya katambang ganita, apokus tamo, ing panimanman tamo, po ang puso tamo, king pamangailangan ng lubos-lubusan ning kekatang kaladwa. Ngayon panahon na iti. And then the third pillar, yapining almsgiving. Yapining the second greatest commandment, which is love of neighbor, lugod parang tao. Pero sabihan, kamasabalan, karing kapatid tamong pakarampa kembye. Then pakarampa kembye can very well be your husband, ay mo pansin. O kaya yapo mong bulok-bulokan keng kwarto na. O kaya yung anak mong durugista. Kaya rin talagang mangailangan.
Pakakalulu. The nobodies of society. Yapen, yan ning adwana. Ning third pillar. Ning pamanyaw, pamanlugut, king kaparang tao. King kareting atlong paralan na rete, karintaya unmask, alako, ingke katamong maskara, ingke katamong face mask. Nepo, very familiar ta na ketang term ita, face mask, ilako tayo, bangganita, ingitsura na ning apong Ginoo magreflekya ke katamo. Ting kaya donan. Ining kayaw sanay ne, kaluguran kong kapatid ang makiramdam. Mas matindi ngayon panahon na iti. Mali-mali mo, yapiring maging last Lenten season mo ini. Maging last Ash Wednesday mo. Considering the situations obtaining in the world today. Ayun Kenny, ayun ka rin. Keta ka rin. Dati-dati albog. Dati-dati hangin na masikan. O ngini, ayun. Nano kaya ang buri ng ipayabot ni nga pong Ginoo kay katamo. Masikan yang kalbit ini. Nepo, masikan yang kalbit. Sobraya. Kasikan ni ng kalbit na ini. Bangkanita mo, magbalikwas at magbalik lubda mo king apong Ginoo. Yan nga sa Wednesday ni po, umpisa ni nitang pamangalbit na ngayon ng Ginoo. Keka ampong ka. Amen. Ngayon po, bendisyonan tayo, ingabu. Kakaluguran kang Kristo, at tamo king igpaing bendisyonan na itingabu, gamitan tamon ting tanda ning kegatang kapanisyon. Manalangin tam. O Ginoo, panuanan mi ing palpikasalang manyawad king kekang kapatawaran at bendisyonan mula ring sablang tanggap kaniting abu. Gampanan de sana iting panahon ning Kwaresma anting pamagsadya king tula ning pamanyubling mi. Iriadon ko milata ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dempong spem. EMDC. Please come forward.
talakadta. King balang panahon, kaluguran kong kapatid, kailangan tangang manalangin, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ning pamagsadya king pamanyubling mebye. Ing pakibat king balang kedunan Gino, ausan mo kami, king pamanisit pamibayong bye, itangan po. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para king balayan kristyanong makalaganap mabilugayato. Banlaluyang numabang king balang amanong manibatan king asbuk ning Gino. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para king kapayapaning metoyato. Ban maganap karingaldo reti, ing kasaupan at kaligtasan ay bat king Gino. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para karing makasalanan at malilili king dalan. Ban magbalik lalug kaniting panawuning kapatawaran. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para kay katamong makatipon kaniting kapagmasusyan. Ban milako lubos karing puso tamo, ing sablang kasalanan. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Ngeni po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. O igpaming mayupaya, paintulot mo makapagbalik yang mitmong kapanaligan kega ing balayan mo at sumuyo yang mitmong kalinisan a puso. Iriadwan, pamlata ng Kristong Ginome. Amen.
Manalangin kay kabatad, baning kakot kay kayong daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning ginuiting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o tapat at malugod a Diyos, kareting ay nadaralami harapan mo, pakiabe mi, ing kabilugan ming kapagnasan, sumisi, at gawang dapat kapaglarinan at makapagbayo kay ka at karing kaparaming tao. Dapat balumi ing alaking sikanan nung alaka. Ipaintulot mong ing sakripisyo ning kay anak, alilanang sikanan ing kay kaming kainan, ing masugid ming panalala king sarili, king pangabuklat kay ka at karing kalupamin tao. Itinganadwan, kamulatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman at tiliya kay kayo, At kaya ko ang at nayo rin puso'y. makayat na ano king ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutao. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulit sugat at makakabus, ing pasalamatan daging sablang penandid at numan ka rin. O ginubanalig pa, mayupain dito at alanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginumi. King kaming kapibamatan, king kasakitan, sasaupan mo kaming mika at tetagan sumupil, king kaming kayungyungan, king pamakitulad mi, king kaluguran mong anak, amig pakasakit para kay kami, ikatutula mo, ing kapibabatan mi, at parangalan mo, ing kayapan mi. Kapamilatan ng Jesu Kristong Ginumi. Ulinita, kami sa blangko ring angel karimbano, dalit ming kay kang ligaya, alang tugnang ngaming ang kakanta. Tunay kapin manalog, inigayong panibatanan ng sablang kamanalan, ulanita pagparlampumi. Pabanal mo sa dating ayin nga slag ni Espiritu Ban, para kay kamayalang katawan at daya ning Ginoong Yesu Kristo. Pahimidahon kusang lub kayong pamilas at kamatayang kinuwaning tinap. May pasalamat siya kay piraso ne, at bininay ka rin kayan disipulos nga natangapanyay, ikungan at kananye, iti yung ganakong katawan na midaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, kasi bahayin pa salamat kay, at binyaning kalis, karing kayung disipulos nga natanggapanyay, ikong at minam ko kanit. Iriyang kalis ni ganakong daya, yung daya ng bayo tala hanggang tipan. Amibu para kayagat parang sablang tao, panggiray patawaran ng kasalan, daptang iti bilang kapigaganakan kanak.
Pasyagdaing yan misteryo ng kasalpantayanan. Yang ining gaganakan miyo ikpaing kamatayan at pamanyabli ng may biya ng nakpadarakon miya kek, iting tinapin ng biya ng kalis ng kaligtasan. Laning pasalamatan kek ang pepalyan ng gaming, matampang talakadarapan ban sa muyo kek, at magabamin ang paggamumo. Kingi kami ang sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, insan te iglesia makalaganap king metoyat, manuginap iya sa king lugod, kambiring kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo ding sa Blangpar. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan paging luptam, ganakantaran kay katam personal, akay donan king ginukan iting balamisa. Ganakan mula naman, ding anak mong di Bartolome, Telesporo, Olimpia, Rufino, Maria, Marcelino, Guadalupe, Enrique, Ramona, Lolita, John, Nicole, Beng, Lorna, Rosalinda, Delilah, Feliciano Jr., Regalad, Fortunato, Catalino, Siriaco Jr., Napoleon, Cecilia at Yain, Ainaus mong Meko, Keriking Yat. Ang tiniging binyag, may tela kambin ng Kristo, mirakain lanaman sana, kingayang pang subling may biye. Ganakan mula naman, ding kapadat mong pepainaon at maninayang subling miye, at ding sablang miyang na biye. Tanggapan mo sana kimaligay mga harapan, pakalulon mo kengan, gaano keng karapat dapat maggamit keng biyalang hangga, bang kambin ng Birhen Maria, indo ng Diyos, kambin ng San Jose, kayang kalinis-linis sa esposo, kambin ng Apostoles, ading sa Blang Santos at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puri nagat paligayang kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambin at kaigpang mayupay, agun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alangangga. Ini po yan tayong igpamiglalang at maganaka kay katam. King
algawa, biemuke kami, king algongeli, adi patawad muke kami, ding salami keka, ating pamamatawad mi, kaning mi kasala ke kami, manggahem ke ipaizaw king tuksu, nunay ikaw king ikaw sa gamiyo, ginuking sa belang marok, malag ng pagkaluk, ing kapayapan kayong panon, may ban king kazaupanan, ing kang pakalulo, para di kayong may kabus king kazalan, ligtas kami sa belang kaligaligan. Kaunay kami kamben, malikain kapanaligan, kayong panyatay sa Kristong, kaya kaming talapangaos. O Ginoong Jesucristo, sinabi, karing kayong aposto, ing kapayapan lalakwang ko keke, ing kapayapan ko babiyay ko keke. E magsana balikdan din kaya kami ing kasalan, nilawan ing kasalpantayanan, ing kayong iglesia at pamayapan may impanbilog na nagpangking kaburian, kambiyat magari manggaman king alanganga, ang lugod at kapayapan ng ginamanatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kan tumuloy. Pagkatapungin, may kakami itong tama at may kakalugod king gino. Kapayap. Kapayapan po, Peace. kaya katamuan. Kapayapan po. Nyoing kordan ng Diyos, nyoing malakong kasalanan ng yak, nung mayayaws, kingapuna na ng kordero. Gino, e kumatang kapang tanggap kaya kadapot, yagas niya mo yung amano mo, kumayap na ako.
Siklawod kayo po para king panalangin litanya ning kapasalamatan ngening magwakas na ing pandemya. Lumapit tamo king Ginoo, agagawang bayo karing sablang bage, para karing sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo, kanitang pandemya. Kaybat ning balang kayadwanan, nga tamo ngagnagnan sumabi, salamat king Dios. Salamat king Diyos. Para king pamipaganaka mo kaya kami, king matbudyo ing biye. Kimbilan mo kami kanitang alang mangangas ni sa likod kaya kami, at biglat mula rin kaisipan mi karing tunay kailangan king biye mi. Pasalamat tamo king Ginoo. Salamat king Diyos. Para king pamaintulot mong mayugne kami, king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod, lipat ning pamagdilidili at pangayawa, pangawali, apinatan ning sakit kaya kami. Pasalamat tamo king Ginoo. Salamat king Diyos. Para king maula at bayaning ganakara ding minampang siyentipiko, sosyal at espiritual akasaupan, bistaman binilira ing sarilira king peligro ning pangayawa, pati na ning kamatayan. Pasalamat tamo king Ginoo. Salamat king Diyos. Para king kalam ding bayong mayaki ta panulo at bakuna, banalabanan ing virus at ing kapagmulalaning mayayawos natural immunity. Pasalamat tamo king Ginoo. Salamat king Diyos. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabe, kanitang magugulo tamo isip at maliligalig, aburido at magkakasakit, may wala ka panintunan at magkulangan king pagkabye, magdilidili at milalako kapibabatan kanitang panauning pandemya. Pasalamat tamo king Ginoo. Salamat king Diyos. Manalangin tamo. O malugod a Diyos, ala kaming isipan ayemo mo kamalayan. Alang luwang mi patak ibat karing matami, aye maulaga keka. Alang tulang pagmasusyan mi, aye mo panamdaman. Libani ingke kaming yato ning sakit, kasakitan at kamatayan, at balo mo laring takot ayarapan mi. Tanggapan mo ing kapasalamatan mi para king paglingap mong lugod king panauning pandemya. Nung makanano kang menangis king kamatayan ng Lazaro, ilabul me ing panmisnawan ing die alanganga karetang mga patad na inawa, pauli ning coronavirus. Inalilan mo lang tula ring takot mi at pauli na niti, pasalamatan at purianda ka, kaya ka miyabye ing ligaya, ngeni at kapilan paman. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Virgen de les Remedios, induning kapaldanan ning nanumang kasakitan, Ipanalangin mo kami. talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sigpam, dimdam mi ing aos ning kegang anak, ang magbayo kami at maging balayan mo. Malaya para keka at para king metong at metong. Gustan mong iting Eucharistia, ibiyan na kegaming sikanan, patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatawad, ay susukad, ing munye, ay magkwenta. Katman mo kami, king sarili mong masabal, para karing pekamalatiming kapatid. Iriganadwan ni kami latan ng Kristong Genome. Amen. Magkiramdaman, aos ni panahon, bawat magtayo na ka, ngayon at yun Inginu manatili kay kayo, Kaya kanting bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa,
ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. imis sa mayarmi kayo king pamikakalugod. Salamat King Diyos.